me so pedie me ababa wa me wonufuo me tutu gyina ho kama so timi di me bet say 1 hour ma me ho to me hu sane me se ye di me na mada ontimi nye security man no so de no ho odin me kira ne so onta film obeta film o ma me na so ba ma me na so security man de o dwom di me ma me say ye di me ama me te me twan ka se ye di me ane much I have for any day ya baba piemo ewo eye di mod be nice kitchen e ho na chese ne ye de ya warrior emu enkomo no eba ababa hyehye an komodidie na efa aware ho ensem no ene de ya ha ene de eba be pie na be piemo ewo eye be nice kitchen dia ene eba no fufuo an ubenya bi wa ha emu to special eba no memenda de ne de se enduane de ebu ewo ahanom te na ebusuafo ene ensem a ye de ababa piemo ewo ahanom no ese wani ensese ye ede echo watchman na chese wo ya fa wadwuma mu a chese brabe ye adwuma ne madam ne boss madam no ne yire a wona ne tie ne chese no na chese empem agrodie yi chese no na wo mu edibie ewo eye efie wonum na no na boss ni ehu ya wapamo no wapamo na ebusuafo ensempi ene di eye echire ede eba kame hwan na yemfa ye nkomodidie no enko hyehye so ebusiafo ayenyaji ye dwa de na chese ensem no ye ba bebiebie ani eso na se dem bi kan eka ye no ye papa wo no de sika de wo bi eno nti chese wanya adaje akope kwakodwoma kwakofo wo ba ede no aba a chese wa ware no de na ba betina eye ni fie na papa yi wo no anim se chese ni hunni wo enya de se ba ne mpamagudi a ne be ma no emo adwuma enti wo no de ware ne yire no wa mana tiase wo ne na wo honom a woni se ye de ya ne yire de wo betwa ede afa no na watchman na ai security managers wone no ewo fie ho no wonu atua ne ka eye bosome won konkohwe managers security man wonu an fire eye na yiri yidi man edie yi ene ebusuafo jai wo chese oma oba no ho sepe no ankasa no wo hu ye na o se he ne ha mi metua woka na wo sa be fa me yire ka ho anka bonti su ni memefa nkonkodi keke na ene mi hu se onu de minim no a chese papa yi ye na adwen se wo pamo eye security man no abaya no nso se ene eye onu enti na mwa ha enti se wo pamo no dia me nso so me sesa menoma eyeden ede akwa a enesa na be piemu ewo be nice kitchen a ye ba be twetwe eye eho enkomiti kam hwen na me ma me konofo embo enra ensem no emu ma me mo akwa aba ye na oba pa me das bibia boko di bibia boko ha de brel jo na ma me eye papa yi ensem ode aba betu eye edwaye ana montu a ne yiri no etu ye ne de na betima ka fa one this time no mema no what time seeing girlfriends now outside no seeing yen ya tifie no okay because one only time me too kind me go ha me go meeting no I too much and no all kwa me as a mother na me wo fie meet me nyankola no oni nachi enti ode girlfriend no ye small girl no there ode ni be ni nachi enti na wa bra stress kan na kotie na wu no enti be ma na no o see o security no one if you no wo no guide ho or some satisfy you because how you be go outside akwakọ for obi na maybe nipa no ko betimi the umbrella sabe fie ho ama o ma be wi ano but a security man who can do all the work for her ni there obefa no what you say now who can say who ni say papa no eye na be ma no say de ewo na ye say yes side checks ni nti na ama na ewo anya side checks na eku no side checks ni de omo tu kwan o ma na ni ji wa bonten best as a housewife ni mitifie na maame no hu ni say eye sikanti na man ne papa na etan ye because obi a wonim say ne be man ni wo no still why you wadwen so ne betina dia na enya sikani be hu say man ba ne say sikani brand na wo mo afa o worry me na ho because of stress too much no any aduane fu no di wa bonten no eno so kan because as a mother housewife me making sure say every weekend control me stew kakra ho aben kwan kakra ho gravy kakra ho bibia wo fridge m and didn't na say that Saturday kra won tena fie we go outside any girl na ko tia no abeda be around 10 we be wa bre eno so kra kan what do you need so girl no wa hepu ni nufu no asan bo ne to bezi a shefom no opo no se me ametifie what you say enti ano de kwatie na wu ni de om kan bi pa because spices na wa bonten dosun ye aduane me aduane ton me mfa ni too much and na udidi wa so too much am chirel spice obu a ho pressure ma me mpe spices bebre me mpe magi no ma no natural na me de amam be kwatie na wu ni de om kan bi na eku spices ne ye one
ene nkola no oh me say daddy eduro bi aba madam fu bi ko fire na okono maduro no maybe eduro ne pressure ne mfa ti na a weak system ne kakra inti eno so kan obi enti security manager so pam na ne be fifio oba no dia wa pam no e na oba na etu edi rechi na bema wati sika ware wo wanhu sese ne bema ni wo no nti e ba na eye mpam agudie die ya wantimi ndi kama enti ade na won kwa abonten na woni security man mom e na edi sa ohwe bema no bro ne na bre a onye fie ho mobi ma emetena ware na se ene e one. Okay. What I say, me hwe bra me na bre from day one up till now when your last born kwa university. Intimi nya fie ho mobi metena ho. There be nti security man so be adwuma na mame a. I was so tia se ne yetena se na asam no eko fie ho na enko outside nti okodi obedi na chi. Na ye papa na na monto a wo to se o pamo eye houseboy no e dey every onum no eye ne kwan so a eno no se papa ne pam security man na life here short ono ne life here short ono ne life here short wo yiri ni ho security man ni ho na be guide o because more trust security man na tena che nipa na oba new one unimu no de obetimi aye me pa cho batema se enti o se maintain no yire tena ho ne moma ye kasa kire maybe empire ni enuro ni aduanefo na odi wabonte no se wujae a ebetia ma local bibia mo edi ama what na so yie pa o hwa de na be ma eye oba warefo a chese wo eye ekunu e ho no mo houseboy wo be ma ne kwan se wo ne wo enda won diu ana se won chese on tete wasemfa ma ene ma na aba ne de ye pedie because ye hwe bi o TV so internet fun ye kuta me computer bibia ehu edie wo so enti no awase otimi ma me udi mi ma me ho to me ena matimi ada wo be ba na wabre. What I see, oh baby, I see a dinner on ton. Me would dim na me wa ma wa ham bebre. So dim ma me ho to me na metimi ada because me so ma bre ma kodwuma ba ma koye adwuma ko fan kola wo school. Ti me ba na ma bre papa ni ntimi ni me. So dim ye dia me ho beto me pa obi abedi. Ntu anka ye wa o be hwe se an wo ne wo house ye gate man no wo ne ne be ko ye sa papa ni dim na me ho to me I mean for security man because ono no ho nya ko no. Me pese me ho to me ma me metimi da yie. Ti na me friend so me dim na me ho to me na me na. Enye bibia because bibia me hia de dada de be ma me ofie wa wonim se bibia wo hia dada de be ma wo nti adenti na de wo nso so wo betimi aye de aboa dada ama se de ebe ya wo no so ne be ma kwati betimi agina so no ade na wo nso so wonye na kasa so no wanyi se me kakra nti ono ba ye na asemu omre na me manage ya na me de awo me ma awie nti time na woni no nti na emu asan ye mre mo because what na fia ye be ko checkups doctor o ba be because this time doctor background no nya exercise a ontimi me so mpedie me ababa wa me wonufuo me tutu gina ho kama so timi di me bet say 1 hour ma me ho to me hu sane me se ye di me na mada ontimi nye tie ne security man so de no ho odin me kira ne so onta film obeta film o ma me na so ba ma me na so stay bi obetimi ayin bi ansa ada dia ba enti na chese say wo ma ya tie say be ma wo ware oba na wontimi ndi ne ye ma ne ho ntimi nsepe na chese oba no wa kwanya so okofa eye obi wa akire bible anka ne sa bese say do time bia me brabe 1 year ni me ho mada nti me security man no so the way okwa up and down bana na wo say me ye ni ye kakra na otimi wi na ho be hye wo no ma me hu sane me edie ne na me pe me hia hwe wo no edie ne na wo pe eno ana wo eno ana mpe bese me hu sane me na mada enti ene no unim say eno na wo pe a ade nti na wo ne papa na ete na wo hu say sa no ma be ade na wo nja aware no mfira aware na me ntimi fia aware na se me ne na bre ye last born ko university ntimi nya no ti on ti ase na security man ntina ho na ye nya na duro edu ba bi na odimi na mu san na metimi da boy ne betimi afifie wako samom enti je za wo dia wo be pene say ne papa no won ti ase na je say na security man ntina fie no nya me ho adwuma keka on de adwuma na no ye no nsanye na adwuma nka ho onsanye na adwuma na wo hu no obi a wo no nkonko brenya ne sika na onfa memetete ma wo gate man na wo nsa meye ne yire ho adwuma ne sika o ni pay ni kura 3 million 300 cedis a month enye sika bia menje me mfanye hwe onu kuta ni sika me se masem nyina ne se onni me ma me ho nsane me asa sa me ho beto me keka na me ese wo ni se eye edie no e wa aware mu ne ho hia eye 99% dinti na ma wo dwensa madam se me ho anto me ma bre e wo se me dama me ho to me na so kan nim se nka ma de nka sika de mupo na se ya de nti na edie mom na be ye de mojo sika ne wo hodada be asema me kan no asema wo de ba ye ne ye sem getma edi me no ene ha wonte na de ba for now no getma me se me ho be san because e ma ba this time ye pedie okay first no na enye komo be this time ne de dada wo fie wo se wi ye timi di
enwumre ye di ahomache na ye di kotie ewu me ne den getman so ho ode ono so na pa bi o exercise doctor be ma na dada exercise no dai kra won sole but on the what me training na man ne be mu adi ono hwe dada anom coffee no onom Guinness no onom alomo frafra ade no be mre wasa ko despises wa bontene what you say intimidia say me na me ho beto me abusuani bi ente ene abesi nkonya de nka getman di me aka me yokepa man di wa we okay me go fa small boy bi aba na later no o ma ba be wia ye laptops ni ene me wo fi odie ka getman ya nka ye na say ye wukunu kasa wo pamo eye getman na udi na chi bedi na chi mi ti fi o ye de madam na bedi na chi because ono na oti sika ware o getman o sika sanka wa ware enti ono pese me go fo obi no medi mi no nko ai there be enya possible me pese asem na etne fi ho obi anti because getman for now no me ni me enu pe ene wo da depend na obeto ye odem o wa meto obi enim ye ba bi anti asem abusuani bi enim asem we ye me ensa pe editi asem no nya ne kakra ma me wo so me twia kakra na me so be manum na gina me tena so a utimi yo ke ne wada na me ho nto me na horora me na me da ho what ma se me nua ba me ntime na se ba de be china mu na nyina ye me abegetman de odwom di me ma musa ye di me ama mete me twen kase ye di me ane na eti sen obi di wa ma wo ho aba na ye madam ye wodie ne mu odin oya bofra ne de mu odin so sugar no ne tea no doctor say onom tea kro be no getman no o tea esi kire bi eni ba bia o di me ma me hoto me enu tia na wo hu ne se enu de che se eye ne kwan so a enu no na ye hwadio eye papa no ye nana montu a wo tuo no dodo na hu ne se entwe yie ye esan se getman no waboa wo e wakwani asa eye bebre eso wode no ekọ no ebetimi ama ne nsem no akwakoto eye abonten se na wo hu no se ono obi kra hu no bisa ne se me hu se manti asemesi ni fufi obi obetimi explain but nko outside no akwa explain ya chiro bia na wonso so wo free fie o abra ye pam getman no wonso so say ye de bebusa se denti na wa free wo kunu fie wonso so problem ben a wo be de na abeta when dey asem kakra bi na aba nti ono atena se no hu se dia ye ni fie ho na ono abefre ame aba na je se masa betua eye so betua die mi because die aware die 99% madam aware no se enekura first no na ka Pentecost for ye ma one na for 3 months ni a steady mo kakra be ne dia mari bebre anwo because me one na na en ebi mu so koye beji mi ni bi da be ne dia kolani sue ni nyina o internet so man ne da no di ne hu se kwati we size me pe eye me de onim romance ansa no akọ nti wo size we na pe o me dem pekese because me tumu odu tuma me keto awa ha me samo fakese na me ti di body ni nyina atena so na me di na ye maame no ono nsusu no ye hwe ye nana muntu a wo tuo ya ono nsusu ne getman na wone ne etie no na sesese no mo ma emabunu na hunu se uhia be ma wo se wone ne enkompem wone ne da edie ne nkoso abroche contract mutime ko 2 years 3 years put me the mob we me you no mintimi ni di ne ma me obedi na ma no etu hunu sesese ye adopt such na there be enyo bia na betimi aye se me say daddy de ne mu odin kakra bia ka manage but the way ade ne conform agona anu odin yes aji so me bra be 30 minutes ansa peja ti peja ya na ne ho esane no eno so de enyama bre pa ma yo mama we de enche ye de enkomodidie no ebeba eye na wieyem na wo hwe obi a wo eye awarem relationship na che se be mentimi di no ma ne ho ensisi ne ho so e ma che se no ma ntimi enkoye emfa ma na de na betimi aka hwe madam enen collab and the way ni na wa han obi timi di obi no ama ne kapre kro yo okay ene wo mu a we de mi kodi na kwaji sika eno so wo ben kola na ba this time ni de obi apodie ne de ne yesunku wadie ni mu oh madam ye wodie ne wodie wo kan ne sa won kan hwe odie ne bi wo ho asa nye de eno odie na kasa start romance abe mi baby a obeso place no yes se me mpena ne wana mi kunu amecho daddy so hama me ye mi say mema na ba no be ya ama baby daddy bebe yi what I say tinkola ba de on pedie pa na de odie edu anwumre ni na na pa mu kra de ne baby ai wo se die de aye komodo na ene na afuto be na de be ma emema wo mo ewura eye aware mu ne wo mo wa aware mu a ena me die nti no chese wo mo yire ni wo yire kura wo mpana ene mema no wo mpana fo mienu kan yire ba ko me ni o mo nete what I say enye se me advice wo mo se o mo fa bi nka ho anase wo yire akofa brand bi kan
it's your system need to stand Bible crack and say man ya do so say me man no so say mienu say me hwe na bre yo gino betimi satisfy me ho sane me so dey me security man ma me ho sane me amefa no nti eno ana wo dey ma wo dey futu ama wo ma me say metena fa akodian wo ho say me say wo mesesene me now beba na de de na wadro we wo be fa ne ba ako utu kwan ama package ne mama now metiesi abonten na ba hwe me na hu me ne de baby no obeye ne fie me ne fie kwa se de be obi anti asem kra ye ka yo mama ye beda eye wase abusuafo ensem no enkomo ne de aye de pan so so ye bre no aye ebre wo hwa eba no eye ediemu ensem anase aware mu ensem a wo say eye nipa no wo sa nipa na wote aware na so no obehwe say ane wo gateman wone no enko edi eye sa empamu agro no anase wo beka kire ne say ene sa dia wonko na abonten waje ntrefa ensem no ho no fabra ebebe som yen e wo too much gh comment section like videos na share on all the social media platform so media ene eye ekwia sikapa dasene yebesan edi ehia ebi makramo Theophilus Anani. So the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location you know Abeka Free Park Junction. For number ne was you, now one casa free. Memo be another one, no memo be casa me from one casa free.